باش بین رو تماشاوان هجا بولتن آدم جمعیر ششیا تایبت روجاوای کردستانی سوریه دست پیدا که میوان سرنوچه انجی دست پیدا که لحسك زاروك كراسري قلايك بسر وبرهات روزنامه الوطن يعني ذيك رژیم دبیجه پشتی طبقه پیاده و من بجاجی را دستی رژیم اسد بکه رژیم اسد در ناوندی سوریه لدبر کردی رد دکه دمستورا دخوازه راویج الگل ولاتن گرانتور بکه درباری کومیتا دستورا سوریه جارا کدن سلاوریز زاروککی کرد لروجاوای کردستان جبر گلایکی جان خواجه دزدا زاروک بناوی عمر عجاج دم علی سر بان مالا خو حول رازان ذکر به گلایک به سروبر جان خواجه دزدا عمر یتمن 3 سالی هات و گوستن جبون خوشخانه باجر لبریناوی دجوار بولوما جان خواجه دزدا اف بویر نه یکم بویر کل باجر حسک رود دب تابتی کو باجر دروشک اولهی خراب ده در باسته لگوند کفر سفره بسر نافچه جندرسی عفرین روجاوای کردستان ماینک چاندی ده ترکتورکه لنوازوی کی زیتون ده تقیاد انجام ده جودکار بگرانی بریندار بو جدرک تایبت ج نافچه جندرسی جارکرا راگهاند کو لگوند کفر سفره بسر نافچه جندرسی و دما کو جودکار بناوی خلیل مراد 35 سال زوی خوای زیتون دا جود ماینک چاندی ده ترکتور ده تقیاد ده انجام ده بگرانی بریندار بو هاد و گستن جبون خوشخانه نافچه جندرسی اون جارای که ماینن کو چکدارن سر به پیدا گروپین چکدار و چاندنه دنوا مال و ملک و زوین ولاتین عفرین ده تقن کل گندن قنتره عربه و قسم پین جاران ماین چاندی تقیان بسدم آوان تقینان جی هجمارک سیویل بونا قربانی و بدهان جی مال هاتن رو خواندن روزنامه که نزدیک رژیم سوریه راگهاند که آمدکاری تنه کرنج بورا دستکرنا باجار من بجبور رژیم سوریه و اندام کی من بجیال هشکری هلدان آلا رژیم لنوا باجر اشکرد که بهتر بیزانین توی راپورتی ده هات راگهاندن گومینا باجار طبقه آمدکاری تن کرنج بورا دستکرنا باجار من بج رژیم سوریه ره به تایبت گو باجار اودمک دریجه دبنگفن ارتشا ترکیه ده روزنامه الوطن یا نزدیک رژیم سوریه راگهاند گوی باجار من بج ور را دست کردن جبو رژیم سوریه پشتی گوچکدارن سوریه دموکراتیک این بسر پیده و درگه دانستاندنان به رژیم سوریه را جبو را دست کردن وی باجاریج رژیم را وگرن هر لگوری روزنامه نافبوری گو خلکن باجار سلوگانن بخیرهاتن رژیم سوریه و ارتشاوی دناوا باجار ده بلند کرنه هر وها حتی دیار کرن گونهان آوندن اولهی لمن بج تن آماده کرن جبو وگرا رژیم مینا ناوند اولهی سیاسی و ناوند پولیسین ریان هر وها گلک ناوندن دن ین سرکه هر لگوری روزنامه لسر زارج درکی لشکریج انجمنا من بج یا لشکری یا کوش آلی پیده و هاتی آوا کرن گو آلا رژیم سوریه لسر بلنداهی که نوا باجار جهاتی بلند کرن و کنیشانه که سروری رژیم سوریه جباجار ره. او آخفتن تن هفته می گوهندک جدران راگهاندن گوچکدارن سوریه دموکراتیک یم بسر پیده و رفبریا خستخانه الطبقه رادستی رژیم سوریه کر و کوبشکی جرکفتن دناور رژیم سوریه و چکدارن پیده ده. دهجی انجمن سوریه دموکراتیک یم بسر پیده و درم 44 چکدارن رژیم رادستی رژیم کربون. لگوری زانیارین آرکه گوچکدارن بسر پیده و درم 44 کشتین رژیم سوریه گودگوره که بکم دل در دور باجاروک عین عیسا لباکور رقای دیتبون رادستی وان کرن. هر وها حتی دیار کرن گوشانده کش پیده بر خودان درگه ها طبقه یا سینوری و تارم و بلگنامین کشتیان رادستی سرکرد و برپرسن رژیم سوریه کربون. جگدارن پکک چهار ولاتین هرم کردستان لناحیه سنگسر بین چافکران حتان حاجی چرانوی ساوان دیاره نهر عبدالله ریوبر ناحیه سنگسر راگهاند کو بسدام کشین زویان و شر دوکی ناکوکی کتنه نوبرا
اکنجین هر دو گندین کسکان و قرناقه و چکدارن پککه چونه ناوا گند و چار ولاتین هریما کردستان بنچاف کرن و حتی نهاجی جارانوی ساوان ندیاره ریوبر نحیا سنگسر دازانین کو چونه چکدارن پککه بو ناوا گند بو جه ناراضی بونا خلک هر دو گندان و وکه کربدانه که پککه او هر چار ولاتی بنچاف کرن پشتیکوهات راگاندن که رژیم سوریه لسر نناوندی لکردستان سوریه اره کریا رژیم سوریه بریا کنال خویا فرمی او یک رد کر بهتر بیزانین توی راپورتی ده. رژیم سوریه گنگشکرین مجاران ناوندی سوریه لدورن دبن کنترل چکدارن پیده ده دجوینن دناورا هر دو آلیان دل شما پایتخت رد کر. پشتی چند روزه کیج آگاهی انگوته ده هات بلاف کرن که رژیم سوریه ناوندی سوریه لدورن دبن کنترل چکدارن سوریه دموکراتیک ده یم بسر پیده و برپرسن رژیم اویک رد کرن. کنالا فرمیا رژیم سوریه لسر زارجه داره کی راگهاند گودجوینن هر دو آلیان ده هر دو روژن بوری ده مجاران ناوندی سوریه نهاتیه گفتگو کرن. جالی خوشی سروک هفبشی انجمن سوریه دموکراتیک یا بسر پیده و ریاض درار راگهاند بو گودجوینن وان بر رژیم سوریه را بحثا پیشاروژا سوریه کربو هر وها دورند بن کنترول وانده. درار هروها راگهاند بو گوان پیشنیاران ناوندیه لسوریه به رژیم سوریه را گنگشه کربون به تایبت پشتی سرکفتنا و پیشنیاره لدورین دبن کنترول وانده لگوری آخافتنینوی. بریان حاجی انجمن سوریه دموکراتیک یا گوش آلیه پیده و حاتیه آوا کرن بانگل همو آلی و هزن سیاسی سوری کربو گو بشداریه در چاره سیاسی دجبو چاره سرکرنا کریزا سوریه ده بکن. گودناری نوانده و کاربه شر و کشتن لسوریه راوستینه هر وها و نخشاریه که گشتی جبو سوریه دست نشان بکه. ده چارچوبه بجداری ده برنامه دیبیت آرکه ده کوشا و بوری لسر اکران آرکه هات بخشکرین سیاست مداری کرد مروان و عثمان را گهاند کو ام بشورش سوریه هاتن خاپاندن جگلک آلیان و جواکا سوریه نه آمده بوجی شورش رلوما شورش سوریه کتب قناغی. او پیوان قیاسی شورش تننه و شورش این گود هرم رجلات ناوین ده هاتن رابو کرن او هاتن رابون مرود کاری حیا را ده یگلکی مزن ناوی شورش الوان بکی او شورش رجلات رابون حیا را ده مزن مرود کاری شورش الوان بکی ده مرو بیش شورش شمیدی شورش حد خاپاندن یعنی وقت کامپلو یک لدیجی شورش رابو چه دولت به چه رژیم به چه فلان به چه بیبان به دباوریا مده به شوی شروع کرنه مرو نکاره خوشک به شورش درجلات نادین بنرخینه مرو گرک د دسپیک د مرو وگره لبنگها جواکی یا وان دولتین گو اف شورشتی ضرابون او بنگها جواکی قالوا ويكاريبا حياة آستك بلند ويكاريبا ريبازك ديني قوك نخشريك تاشروجي بدي بيشيا خوا ولسر وين نخشريا خوا كارب بمشيان وين كارب بمشي دباوريا مدي گو کیبا و چلوبا اب و هبا یان فنبا اب شانات داویا ابا جبر چوی اب شانات داویا ابا جبر آستا جباکی نجها بوی رادی مكاتبه ناسنامه هبش یان کارب کوملگه که دامزرینه ام ند کوملگه دبون ام ند دولت دبون ام ند يعني ناسنامه هفش من ند جوان دبيه كده ده هبونا ظلم وزوره ده ظلم وزوره كأوارته ده يعني دمك ديروكي أوارته ده وبشوية كي ظلم وزوره أوجي أوارته وبيتر خلق وقرن حنبزجهن كرن ناس كريج هلاوان او حنبيز جهانا حنبيز جهن كجرد
وچرا ده هده مزگرن کجرن دبی یکی ده ویک جریان بردوام کردن دو روجلاتا نبین دید باوریان ده شورشا سوری نقل کی جدای شورش مصری یعنی شورش تونسی دبی روشا سوری هنکی جدابونا وی وك روشا ليبيا وك روشا يمني او جدابون ناكوكي جباكي يجو نها ده صالات نها تنجارة سركرين بيتر باندورا ويخزو ده چارچوبه بجداری د بولتن آرکه فؤاد علی کو اندام دسته سیاسی هفپیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه را گهاند کو چارەسەری کریزا سوریه نبتنه د دسته ولاتن گرانتور د یو راست رولا روسیه د سوریه د گرنگه للهم بر د رولا امریکا ولاتن اوروپی گرنگه او جهه او اشکره کرجی گود هيا هر دو مهم بده جواکان اف دولتی و چارەسەری که دست بکی جبو کریزا سوریه بکه دوسيا سوري ما بدستي روسا وتركي وإيران الثانية وندزانن لكيلك أوان أوجي جفات ميدين شيدبن يعني بري بيش دولة بول باريس رونشتن بيستو سيما هاي كيد 2011 ودوان جهاشتن خالاب هفدور إيرو بونا حف دولة يعني ألمانيا ومصر جي تريوان بون ونزيك أو يجي جفاتي خبكن لكيلك فان هردو جروبا مركاري بيجي يعني روسيا رولاوي تسوري دي جرينجي وبيوينا لكيلك ديجي بأمريكا وأوروبا جين نبرنجي برليه كيجي حتى بهردور نجهي نرينك هبش أو تكار سري بس جريكا سوري نبد واري جنبجين عاشتية كدرس أفكارنا دبن يعني رو نزيكبون شيء دبن حتى يرو تشتغل هاتي ديار كريم درونشنا ترامب وبوتين لهلسنكي او تشتني كان بيجن خالي جرينجي قال هردو كرنا وجبو شهر سسر كرنا بس جريكا سوري او تنية ليه برد بيد حسه انه روسيا بيتر امريكا دستي ذكر انه هنا كار بكد في واريده لبيشتي دوسي مهديجي دبي اما هردو ببينن كاغاشتن كيدا باور يا مدى انا هو خبراء روسيا وامريكا رودنين جبوك ذي مسألة او جفاتا حفتاجي تشيبه سريع ايلول جفاتا كيل تركي جي تشيبه هنا بين روسيا وتركيا والمانيا وفرنسا طبعا وقت المانيا وفرنسا تيدن يعني الرموز زي وقت بي جرينجي اتحاد اوروبي فامريكا ربيجي هنا او قفتوغوي فان دولتانا بداوي نهاتني قبقهن خالني تيبت قلسر دستوري افابكن المتحدة دخبته انه انها ناف هاتن داني شفا بيجي هات داني الركبرية والرجيمي دي مستورة هنا بيجي خو زلال نكري او بفسدو بيجي افسدو بيجي وشلو بيجي دركبن وكوميتا دستوري ودبيجي دي مستورة ويب دولة ايلولي دي يعني دم هيدن يعني فان هردو مهانا دي دبي اف دولتانا جي بقهن تشنا جبو وقت دبي مبادئ دينن ريتشك بعد دينن جبو بيك انينا جبو دستوري السروان خالانا بيك بينن بردف که بناوی سروکاتیا ترکیه را گهاند کو پیش بینی دکه کو آلوزیا پیوندیان دنبرا ترکیه و امریکا ده لسر نقشره آمن بجنینه او بردوامنش بو گوهرتنه که جبو و گوهستن روشا سیاسی لسوریه. نتوانی گرتی را گهاند کو شاندر وی یه تایبت جبو سوری ستیوان دیمستورا
هەوڵ دەدا و دانوستاندنên fermî bi welatên gerîntîdar Tirkiye û Rûsya û Îran di Eylûna bê de bike bi armanca amadekirina Komîta Destûrî. Di beyannameyekî de berdevkê bi navê Emîndarê Giştî yê Netewên Yekgirtî Stefan Dujarric ragihand ku danûstandinên nefermî yên ku dîmestora berî niha li gel berpirsên Tirkî û Îranî û Rûsî li Sûçî pêk anîne behsa mijara Komîta Destûrî ku rêveberiyekî Sûrî û bi serpiriştiya navdewletî kir. Beyanname balkişand serwêyekê ku civînên îro taybet bûn be pêkanîna Komîta Destûrî ku li gorî prinsîpên navdewletî û biryara hejmara 2254 her wiha hindek mijarên din girêdayî Komîta Destûrî û karê wê hatiye gengeşekirin. Her wiha beyannamê daxwaz ji Netewên Yekgirtî kir ku her du aliyan derbasî danûstandinên fermî bikin. Her wiha hilbijartinên azad dibin serpiriştiya Netewên Yekgirtî li dar bixin bi armanca guhertinekî siyasî. Beriya niha jî Kongerê Diyaloga Sûrî li Sûçiyê biryara pêkanîna Komîtekî Destûrî Sûrî ji hemû aliyên Sûrî de. Di pêncê vê mehê de desteya bilind ya danûstandinan ya bi ser opozisyona Sûrî ve lîsta navê xwe ji bo Komîta Destûrî ku ji 5 kandîda pêk hat pêşkêşî Netewên Yekgirtî kir. Şandayê taybet yê Serokê Rûsyê ji bo Sûriye ragihand ku ew bi tu proseyên leşkeriyên berfireh li Idlibê li Sûriye ranabin. Eroha axaftinên derbarî lihevkirinekê di navbera Rûsya û Tirkiye de heye ku wê Idlib dibin kontrola çekdarin ku Tirkiye serpiriştiya wan dike bimîne dava guhstinek siyasî li Sûriye rû bide. Şandayê taybet yê Serokê Rûsyê ji bo Sûriye ragihand ku ew bi tu proseyên leşkerî yên berfireh li Idlibê ranabin. Alexander Lavrentiev roja sêşemê piştî bi dawîhatina civînên Asîtana di Kongereka Rojnamevanî de tekez kir ku pêwîst e karê terorî li wan deveran were rawstandin. Lewma wan bang li opozisyonê kiriye ku alîkar bin di vê derbarê de. Lavrentiev her wiha dazanîn ku grûpên opozisyona Mayên Raw û Nerm û hevalên wan di artêşa Tirkiyeyê parastina wê deverê an ku Idlibê li xwe girtine û ew ê di parastinê de biserkevin. Di heman demê de balkişan sergef û tehdîdan û got ku di heyva borî de 26 ji balafirên bê balafir xistin xwar û ew bêdeng namînin û ew ê bi her karekî û rêkarekî di bingeha hemîmî de ji bo parastina leşkerên xwe rabin. Di 29 maha heftan û di lêdwaneka rojnamevanî de Salih Muslim hevserokê PYD tekez kiribû ku ew ê beşdariyê di şerê Idlibê de bikin û rêkeftina wan bi hevpeymaniya navdewletî re şerê terorê ye. Di heman rojê de Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan gotibû ku her êrişek ji aliyê rejima Sûriye were ser parêzgeha Idlibê nayê pejirandin û bal kişandibû ser wêyekê ku xalên çavdêrî li wê derê hene û ew yek bi hevşanê xwe yê Rûsî re gengeşek kiriye. Her wiha serkirdeyê tevdemê Aldar Xelîl ragihandibû ku ew ê beşdariyê di şerê Idlibê de bikin û Serokê rejima Sûriyê gotibû ku Idlib jê pêşakariya wan e. Li gor Ramageha Sûriya Mafê Mirovan ku li hevhatinek navbera grûpên cekdar de derbarê amadekariya şer li Idlibê de heye. Belê temaşevanên hêja her li ser dawînameya Sûçî ya ku di rojan dirêj kir li Sûçî ji bo em bêhtir vê yekê guftûgû bikin li gel mêvanê me Ehmedê Musê ji rovekarê siyasî em ê bêhtir vê yekê gengeşe bikin mamû sedema te baş be. زۆر سپاس مامۆ سەدەما کو هەرچی وڵاتên گەرنتۆر دگەرا خۆی دەهان دە بەحسا پەیداکردنا باوەریە نابەرە ئالیên ناکوکدار li Sûriyê dike ev yek çi wateyê de yani her neh gerin borî de herçî welatên gerentۆr behsa çi dikirin Di pêşê de divê mirov tişkî xweşik ji guhdarê xwe jê bi Sûriya bi miletê xwe bi nexşaya xwe bi rejîma xwe ne muhim bû ji dewletê xelkê re heya gu heft sala xwîn diherike li Sûrî kesî guh neda vî welatî û ne kesî guh dida ev xwîn nagir diherikî ev tiştê hanê dibî bi em ber bi çab nas bikin û fêm bikin gu Sûrî ne dewletek muhim bû ne dewletek mihwerî bû wege em milletek em Kurdin ji Kurdistanê beşev Kurdistanê Sûrî jê zeleqîn em me xweşik vê fêm kir Sûrî ne tişt bû yani tiştek baş xelkê re û dewletek muhim ba wê xelkê ji mêj ve yani dewletê mezin wê ji mêj ve karîbana çareserî kir bana em ê bên Sûçî jî wek Cenêvê wek al İspanyayê wek Antalyayê wek al Riyadê yani giş hevdû dikişîne çîroka Sûçî û du rodin wê hîn gelek carê din hevdû rûnê di baweriya me de hîn çîrok dirêjê ne bi wê tesewura em ber bi çavê xwe bînin wê bi înabê ya wê bi mehabê çîroka Sûrî hîn dirêj û Sûçî jî hîn dirêj
وتو انجام انا حالي حاضر جي درنكبن جوار وقت گفتگو بردور بکنم نابه يتكن مفاوضات او وقت قبول بكن نابه مفاوضين هي سبر رجيم با مفاوضين قبول ناكن يعني وهي ركبريجي قبول ناكن بج رجيم ابن يعني هينجي روك دو دريج باوري عمدي باش ماما سوكن هاد راپورتا مجید هات دگرا دهان ده هر سی ولاتن گرانتور تکزیل سر یک پرچه سوریه هروها سروریه سوریه دکه تهمان دمیده هر سی ولاتن گرانتور بخوجی برجوانتین خو بکارتینه و اولات بخوجی سروری و یک پرچه سوریه بن فکره يعني ابيك چاواتي خوندن گورينا ريناتا باوري عمد يعني يكبونا او یک پرچه بونا سوری یک پرچه سوری افغوتن گلکی نراست ابدا يعني بارا خدينا في جهل بيد الرجيم كتير جهاتي بيد وجهاتي بيد نا الرجيم كتير دبرا خوش بريد دبراوي بلكي تشتي لي دبوي درعاي او جنق شوينا للرجيم مثلا هي نهاتي باكوري سوريا جي يعني نهاتي هرم كردستاني تب سوريا تبقى الرجيم بريد الولاتني نشوي اللي سبكر بو هبونا خايش خوش خلكي نتاني ندان قرتب لي حرشار فرعي والجمبو زائد مطاري بالا فريوي زائد طياري فروكي ايش شركر وفوجاوينا ابراستي لي اداريا بلكي تشكي بقر لي ريجيم وقت بري ورابط دستهلادا بالسرخاكا سوري ابقل كي تسري مدروناني آدم يكبونا خاكا سوري جي قلكي قوتنك نراسي ما بالا خبدي إيرو سري صدي أمكارم بيج حيجدا حياة بيستو ددوا دستي كردادي هكر فيدا سر عردي نسر عردي كيفا مجوارتي ناي دستوادي آدن ادلبو ومن بجو بابو نظالم تشي دستي تركادي آدن دستي ايرانيادي يعني كايك برشا يعني يقتيا سوريا الكوما قلتن قلكي جينا راستك آدن وقت الروس وايراني بين إشي خوج ادلب ناينه املين اخر الثاني اشترد بيجي وقت يقول ادلب اخر بالو وسوري برشا ورشا بقى ابقى دنيا وعالم بجبه بيقل ادلب خستانا واوجي كربانا بن كنترولا بشار الاسد ويتشاغي من خوشك فيهم كربا قبراوي سوريا نا فيدراليزم بي وسوريا وقت بريب وبشار الاسد خردبونا بريب لي ازنبا ورم اشتغالي والراس بو اساسي وهب وبشار حياه الروس او كاتن ميدان ده بشتي باش ما سوكو داخياني اوان ديانجي داوينامه سوچي دهاتيه ديار كرن كو هر سي ولاتن گرانتور تکزيه لسر منا سروك رژیم سوریه بشار الاسد کن قالوا اگر سروك رژیم سوریه یانجی رژیم سوریه پشتوانک بهز شخوره پیدا کرن لگوری نارینا تا و کارودانا و ویجاره و بچرنگی به چی بکر؟ أما دي سبقرن دبيشي بشار الأسد وقت قتب رجيم أخوهاد قشورش جهف خستو بلا ولا كر بصاروخ خوب توب وتانجي خوب باللشكري خوب عسكري خوب أو سرنكر وفرقي عسكريش خود شون مالي خطفد ونتبد بيزانن وقهداري هجاجي زانن چون میلیشیاتانین اوجب سرنکتن ایرانی تسرهاتن اوجب سرنکتن لپیشا لشکر آزاد دشکستن به داویه 2014 نزیکا آپازده حیا روسیا درباس بوی سرخطه او رژیم انقاذ کریه یعنی دباوری آمد ایگتی رژیم انقاذ دکه روسیا اوه دستوری دین روسیا اوه زانبه چلو بشار حیا کنگی بهله وشنو به وشو عقودا بير بواقعين معناها بشار الأسد وك رئيس دبيبه صار صفقات أو عقودا بواقعين أو عقود تجاري بن وصفقة بناء بن ودريج بن جينولو براحتي ليه دبقى حياة دمكي بشار الأسد سرو كومار بجيبه دباوريا مد بلكي دمن بيد ونولو بالناو ابدا وين السروق باش ماموسا يعني ابيك نايو وتي ماموسا اگر ام بحثا دسكفتن رژیم اسد بكن يعني قالك نافتشين سوريا رژیم اسد جدز دا لين هذا دمان هذا هدي رژیم اسد وان دورين كوجس وكتبون يانجي جدز دابو جارا كدن كنترول ديك مينا رقا مينا ديرازوري هروها نافتشين روجافاي كردستان ها هدي ودگره وان نافتشين اب يك چواتيد يعني رژیم اسد بسركت يانا
من دبي بيت بيشي مرو خشب زانب قل سوري حرب الوكالات يعني تشتي بالا مرو دكشين جنفش كده افشر سكني بالو خلكي لسوري قل هبدود خستن بكريب ابيك وجدبلا خلكي لهبدود خستن يعني هجر اوبوزيسيون بريكبري بيان اسلامي بن شو السعوديه وقطر وترك وامريكا وفرنسا وبريطانيا سلاح وتردان جدبلا باولاتا شر ذكرن هندري سوري هجر ريجيم وميليشيات بش جدبلا روسيا وصين وايران شر ذكرن تب حزب الله وتب هنك طريق كردا جوار هبون يعني اب دبيب مرو خشك بجانب انه دم حوار الهبدود خصن سر خاكا سوري تشتيج وقت دولته مزن هاتن والهبكر وحريق قعره خش سوري استن وك مفتاقة السياريخ طولو بمرينه ولو خلق الشر ذكرنش برحب ساكنين ابشترتي جمرور دبيجي حرب الوكالات بو وقت الشر وكالات ابي شو بي قناعات بن وبي اهداف بن كان جيبو وبسكن وبسكن بشار الاسد بسر نكت في حياانها هيجي تشيروك دريجي هيجي البيشاتا كمال هاي ميادين هاي رقم تشنا بيلت كدماكو رجيم اسد دفرن كوج دز دابو جارا كدن كنترول دكه تشنا بيلت ك ابيك تشتي جو تنجيره شو تايد ده او كنترولا وقت بريق ام جيت ترسيان بشار الاسد وخلد كرن زندان وخلد كرن حبسات واسكنجا وبترسو او نباور تشكي ولو حياة شيء نبوي يعني هينجي زيدي نيبي خاكا سوري ندستي بشار الاسد ونبرا حتيل لبقر وبيتر مثلا ويخرط بكنج دفرا كير لازم وك اسرائيل شجر لازم جير لازم قسينوري باراستي ببلكي ويشاغب بريكفتنا باتفاقاتها باوي بملت درع البرشو اي حوران برشو جبركو سينوري اسرائيل بشار الاسد دسي خلدفا سينغا فوقستي قوتي زي وق بابي خو شل سادن يجي في شكلين تاقينم جو جرازي مو برا الرئيس ليه دبرك دن انا كاوك مثلا روجافاي كردستاني شكو دستي بشار الاسد هي دوا مثلا عفريني كدستي دادگرین مد ترکیه ها احتلال کری دادگر کری آدن ادلب جی ندستی ویدهی روجاوای کردستان دسته که ده امام احمد روجاوای کردستان دسته رژیم دی بالوکاله پیادر استیلام کریش بو کارب رکبریا خو رکبریا اسد تی زندان خود یعنی ما جروجا پیادر راهش تشكو سلاح ويعول الرجيم يبو تشتي عول كر خطيشاندان دبرا كردي قش طفان وكرد حيد عند الشورش دس بكر هدي دس خص خناقه انجمن دو تكانا وحياه بقشتي حياه بقشيجي بقفله وجارنا تكاتكا انجمن اجتماعيه كرد سركزدي وينات خصن حبسات واي حتى بانترلوكي ابيتن اوي ابيتن چپران نقبه مو هرما کردستان ده او د دست واده جدي بلا رژیم يعني نظام كرمانجي تشتغل من ندي يكي عرب ويكي فلان سردسه بيدي كتي حبساده وقت معارض جاء صدر ثاني كرد كبن حبساده ده حبسه بيدي ده ما افشتر شد بيجي افشتر بيجي اب رژیمك وكيل اسد اللي بيده باش ماموس اگر بحث روشا روجافای کردستانی بکن ده هم وان هر هفت سال بوریده دوان هفت سال بوریده پیاده دستلداری روجاوای کردستانی کر یعنی رژیم اسد نفتچین روجاوای کردستانی را دستی پیاده کر پیاده د سیاست خو ده هم وان هفت سالان دوتان هاجی بردوامه د گرتن بنچاف کرن یعنی هر وها گرتنا سرکرد و اندام و آلیگرن جمعان اجتماعی کرد لسوریه هر وها جوان کرد جنافچین کردی والا کر باش او یک چواته ده کو روشا روش آوای کردستانی برف کوه و بچه چرا نویسا و چاوابه هيدا شاغ كجدارة بحككة هي المهمة خطيرتر من صالح 1980 شاغي هاد داكو عمري تبقرا كردي بقصفين لسوريا بدسنكت هي حي شقيسي قلوبو شقيسي مزنبو شقيسي هاتنا بخاندن شقيسي دستهلادار يا سوري آلي قري ويبو ويشاغي حياة جيد هات تبقرا كردي تخزق بخنقين وتنبك المهمة بحككة
هيدي حياة أمجيان شورشي أف هكاكا دو 2003 شهر دنابي خكر بيدا والروجلات كر بيجاك والحر دبر يشفر نابك الخكرش بوق تجوار بين دنا أبوشي حريك الدبر كيشفر نابك بيدا هكاكا وقت ريجيم أوانية طبعا بريجيم أوانية درية أيراني باتفاقات بقندير وش كسينة بشارتي أف ريكبتنا وقنديلي وقت إذا كتن روجاواي كردستاني هاتن أرمانجا واتشبو كتن بونا دوزا كردين هندري سوريا وفقين تيدي يعني هجر هيبيك ما هبو جدا انجمن دكاريبو خطأ قومي بكشاندا أو خطأ نيجي برابيتي كر بتشلو بقلا قابي قبيد دشو ودكرن السرخاكا روجاواي كردستان يكجي قنزيكا 400,000 خور تيكرد تهجير كر يعني أو خصت المعارك هنا كردي وقت خصت المعارك هنا كردي خلق ربيان يعني نكهة الشر جبو كردايتي جبو قهري باش ما مست أحمد يعني سياستها بيدي ديار بو ده مافان هفت سال بوريده لدجي ملتي كرد لروجاواي كردستاني راوستيا باش بفقرة رژیم سوریه و کنترل کردن و جاره کردن جبو نافچین کردیان جی نافچین روجاوای کردستانی و چارنویسا و نافچه چه به؟ تشتم دبيجم يعني والسنة أكران التلفزيون أو بريان هم دون أقلاجي بانغا خداي أنجمنا الاجتماعية كرد أنكسر مجوار قوتي بري خبدن أمريكا بري بتشتا خبدن روجاوای أم دنجت ناب هيزن بري آنها نظام دنگه متى وننا ما مست أحمد تو دنگه مدبهيزة زي برسا خوشتر دوباره بكم سياستها بيدي ديار بوده هم وان هفت سال بوريده كو لديجي ملت كرد لروجاواي كردستاني راد وستيا وتان هاجي بردوامه ده بيك آنينا سياست خواه لديجي ملت كرد لروجاواي كردستاني بفقر رژیم اسد و کنترل کردن و جاره کردن جنافچین روجاواي كردستاني ده لگوری نارینا تا و چارنویسا نافچین کردی و بچرنگی به دباوريا مد وقت ريجيم وإيران بيدا آني وسلاح خلفية وانا كرش بوغ هيوان دوزا كردي لسوريا نهيل ويشاغي وقت بوغ هيوان دوزا كردي نهيل لسوريا شكر أم خستن شرنا دن نشرن كردي تجنيدا إجباري بو دن وقت دبستان ريجيم كرن بزمان كردي وبجار كركر بزماني كردي ونمعترف دوليا ويشاغي خلق ربيان جدو سببار 400,000 فورت ربيان اوخ عوائل جباك مجيج بوغ زاروكي خوي بچوب قبكم بخواندن وبشهادة بدو زاروكي خود ربيان يعني د درب عشق لبشتا دوزا كردي كتيب بحردو هجري هاني بذيناش ترد بيجي انجمن جي وقت قهاتي خنقاندن وكتي زندان او جبرها بخستي جبوغ دوز نمين بجار كيري بهذه مجا انجمن كارب بري خب امريكا بك وهر بير دانستاندين بك بري قبشتا خب دروجاواي كردستاني هذيك هي انجمن جبو ميوان ما احمد موسى شروفكاري سياسي باوي كي زنتي تلقلمه بو زور سباس جبو شروف انت سروكي شاندا اوبوزيسيون سوريا بودان وساندرين سوتشي احمد طامي راغاند كو دجوين سوتشي ده درباري سوريا در دروجن بوريدا دانوستاندن اللي سر خالين دوسين ادلب وغرتين دي زندان الرژیم ده اروها كوميتايا دستوري هروها دوسيا وغرا کوچبر و پنابران بو سوريا هاترا وستاندن دجوین سوتشي ده درباري سوريا در دروجن بوريدا دانوستاندن دناورا شاندين روسيا تركيا نتاوينيا گرتي و شاندن رژیم و اوپوزيسيوني هاتن کرن ولسر 4 خالين گرنگ تا آستگی هاتل هفکرن. سروک شاندا اپوزیسیون سوریه بو دانوستاندن سوچی احمد طعمه بحثا وان جوینان دکو دبیجت تا آستگی او جوین پیشفچون دوانده هبو. دلی دوانه که روزنامه‌وانی داو پشتیب داوی بونا جوینن سوچی سروک شاندا اپوزیسیون سوریه بو دانوستاندن سوچی احمد طعمه راگهاند که اپوزیسیون درباره روشا پارێزگا ادلب و پروسه سیاسی لسوریه گوتنن جه آرامی و رازیبونه شاندا روسیه حسکریه. طعمه سربار کرگوت که او بهیوینا تشنه گرنگ بو ملت سوریه بدست بینن و جیانا وان یا آرام بی پرسگریک لوان وگره هروها آرامی لولاد وگره. طعمه هروها آماجه بویه که کر که هر دو روژین 31 ماه هفتان ین جوینن سوچیه ده گرنگترین مجارن لگل نتوینیه گرتی و شاندن روسیا و ترکیه هاتنه گنگشه گرن 4 خالین سرکش وان هاتنه در خالجی اون. یکم خال بدوسا ادلب و بردامیا کم کرنا آسا شر تیده گریدایه.
کود نرینه توما دا اف پرس به اوایکی باش بریوت شه داکو جی دفرکه کم کرنا آستا شر ببا دفره رواستاندنا شر بیک جار. درباره وی خالی توما گوتنا خواه سربار کر هولن بهز بو دروست کرنا آرامی و آشتیه لی ادلیبه بهابونا ارتشا آزاد هف پیمانیا ترکیه لخالن چافدریه کو اوجی پشتوانیا آشتیه دکن تینه کرن داکو ادلب جدفرن شر و پرسگریکان ببا جهکی آرام. خالا دوم دوسیا گرتیانه و دوی خالی ده اپوزیسیون دخوازه پیشوچونه که بدست بخه و دنرینا توما ده پیشوچون تا آسته هاتا پیک آنین کو وک خوش کرنا نیازان دنابرا اپوزیسیون رژیم اسد ده سربست بردانا هجمار گرتیان جهر دو آلیان و هاتا دست نشان کرن و اگر هیا اف دوسه بسرپرشتیا گروپا کار هنجی پیشوه هره. سیام خال دوسیا کمیته دستوری بو کو دست پیکا مها ایلونه ده لجنفی و کار لسر ورا کرن او خال و پرگرنگ به جبرکو کار لگوری دستوری و ریل بر دکتاتوری لسوریه بگره. خالا چارانجی گوشاندا روسیه پیشکش کربو دوسیا وگره کوچبرگری و پنابرین سوریه بو. سروک شاندا اپوزیسیون سوریه بو دانوستاندن سوچی احمد طعما درباره خالا چاران گوت کو او خال مافکا جهر ولاتیه کی سوریه ره و او تو گوهرتنا دموگرافی لسوریه ناون. لید همان دمه ده دویب شیوو جینگه که آرام بو وگره وان وره کرن و دوی پیشوچونه که سیاسی زلال بدست کوه. داکو گارانتیا ولاتیان سوریه کو نه انگرتن پشتی کو وگرن سوریه بگرن. درباره کار کمیتا دستور سوری کو بریار هات استاندن دل جنف دست پیبکه و تبلیکو د دستور سوریان ها گنگشبکه سروک شاندا اپوزیسیونی گوت کو داخویانه سوچی یا ساس کرنا کمیتا دستوری ده هوکا چاکسازیا دستوری هاتیه او هر دو گوتن خودی واتین پر فرها و یک جه ساس کرنا دستورکه نویه و نبتنی چاکسازیا دستوران هایه. رژیم اسد پر هولدان کو وان هر دو گوتنان لسوچیه بگهره لجبر کو نتوین یک گرتی او دانی بون گارانتی بون روسیه جیره هولن رژیم والاچون. داویا لدوانا خوده سروک شاندا اپوزیسیون سوریه بودانوستاندن سوچی احمد طعما اشکره کر کو او خودی بهوریه ادلب و بخیر به پروسه سیاسی تولی هولن رژیم اسد کو کلامان لپیشی داتینه بریوت چه و هیوی کر کو لگوری خواسته کو هیوین ملت سوریه بریوه هره. اندام هپیمانی اپوزیسیون سوریه احمد رمضان دبیجه کو سیاست قصده شاشه و رژیم اسد نجه باوریه و کردین روجاوای کردستان بماف کرن. بهتر پیزانین دوی راپورتی ده. اندامك هفبيمانية أوبوزيسيون سوريا راغهاند کو سیاست سوریه دموکراتیک شاشه و رژیم سوریه نجه باوریه. احمد رمضان اندامی هفپیمانی اپوزیسیون سوریه دل دوانکی تلویزیونی جه کانالکا کردی را راگهاند. کو سیاست انجمن سوریه دموکراتیک سیاست کا شاشه و نجه خوده و رژیم سوریه جی نجه باوریه. جبرکو ببن پیکرنان در حق کردین روش آوای کردستان رابویه. درباره جوین داویه دناورا رژیم اسد و مسده ده احمد سربارکر کو پیوندی دناورا هر دو آلیان ده نپیوندیک نویه و انجمن سوریه دموکراتیک باسک سیاسیه جه چکدارین سوریه دموکراتیک ره و ولایتین یک گرتی پشگیریا واندکه و بهوره شرری خسنا داعشیا ترور دکن که هن خاکا سوری لیروجالات فرات دست سرکرین کو او خاکین دولمندن. احمد رمضان آمجه پیکر کو بریان هاجی پیوندی دنابرا هر دو آلیان ده هیا. رژیم سوریه کرد لی روجاوای کردستان بیماف کرین و ناسنامه جه بشک مزن ستاند بون. اینا بوری ده شاندک جه انجمن سوریه دموکراتیک سردانا هن برپرستن رژیم اسد کرین و پیش روجا سوریه گفتگو کرین. کو او سردان جه دسپیکا کریزا سوریه و یا یکم بو. هر دوی درباره ده رمضان تکس کرد که سیاست انجمن سوریه دموکراتیک سیاست که نجسپاندیه جبر کو هنجاران به امریکا ریه و جارنان به روسیا ریه و گوت کو ارمانجا رژیمی اوه کوان دورند بن کنترول وان ده جارکادن دست سر بکن. نوبوری پیوندی دناورا رژیم اسد دوره و بریا خوستریا پی دیده به پیوندی که گرنگ بناف کرد گوژ دسپیکا شورشا سوریه ده 7 سالین بوری ده هر دو آلی بهتریا خاکا سوریه دست سر کرن. ترکیه راگهاند که آلوزی آدنابر آوان و امریکا در گریه لجبجیکرنا نقشره یامن بجه ناکه و تکس کرد که ترکیه تجاران گفان جه کسی که قبول ناکه. بردف که بناو سروکاتیا ترکی راگهاند که پیشبینی دیگه که آلوزیا پیوندیان دنابر ترکیه و امریکا ده باندوراوی لسر نقشره یامن بجه نینه.
بردفکê bi navê Serokatiya Tirkiye İbrahim Galin di Kongerekî Rojnamavanî de ragihand ku tevlheviya ku niha rû dide tu bandora wê li ser karê me nîne. Tu gav ji vî alî de me nedîtiye. Te kes kir ku nexşereya min bijê tê cêbecêkirin wekû ku plan jê re hatiye danîn. Kalin her wiha diyar kir ku welatê wê berdewam e di rêgiriya li pêşiya her gefê li ser ewlehiya Tirkiye ji aliyê Sûrî de. Beriya niha dadgeha Tirkî biryar neştecîbûna neçarî li ser welatên Amerîkiyê bi navê Elqes Branson da ku bi tûmeta sîxurî ji PKK û rêxistina golên re hatibû tûmetbarkirin. Di vê derbarê de karên banga rêzgirtina ji biryara dadgeha Tirkî re her wiha tekez kir got û caran gef nikare Tirkiye bişkîne û tu caran gef li dijî Tirkiye nayne qebûlkirin. Her wiha diyar kir ku em nikarin qebûl bikin ku Amerîka ya ku hevpeymaniya me ya stratejî yê gefa li me bike ji ber babetekî dadgehê û got Tirkiye ne welatekî ku bi asanî were piştguhkirin. Derbarê rewşa Sûrî Galin diyar kir ku welatê wê berdewam be di karê derbara veguhestina siyasî li Sûriyê. Galin eşkere kir ku welatên girintîdar ji Asîtana re û du civîn li Sûçî û Enqere li darxistin. Her wiha wê civînekî din li Tehran were li darxistin lê hîn demê wê civînê nehatiye diyarîkirin. Jandarê taybetê Serokê Rûsyê ji bo Sûriyê te kes kir ku milîsên Îranî ji sînorê İsraîlê dûrketin. Alexander Lavrentiev jandarê taybetê Serokê Rûsyê ji bo Sûriyê ji bo ajansa Interfaksiya Rûsî re ragihand ku rêkeftina navbera Rûsya û İsraîlê de ya derbarî dûrxistina milîsên Îranî ji sînorê İsraîlê ketiya warî bicîkirinê de. Her wiha Lavrentiev da zanîn ku di zamanha de çekdarên milîsên Îranî 85 kîlometreyan ji sînorê İsraîlê dûrketine û di demeke nêzik de hêzên navdewletî wê nakûkiyên ku li navçeya qedexekirina çekan ya navbera İsraîl û Sûriyê de hene bidawî bînin. Ji derekî xwecehî ji parêzgeha Swêda ragihand ku rêkeftinek navbera rejîma Sûriye û çekdarên Daişê hate imzekirin. Erê li gorî zanyariyan ku rejîma Sûriye sade çekdarên Daişê yên li cem xwe serbest berde, beramberî serbestberdana Daişê ji 14 jinên dirzî ku li cem çekdarên Daişê dîlin, ew 14 jinên dirzî ku ji gundê Eşşebkê li rojhilatê Swêda ne di dema êrîşa çekdarên Daişê li ser parêzgeha Swêda hatibûn dîlkirin. Benaberên Sûriyeyên ku li welatê Urdunê dimînin naxwazin vegerin Sûriyê tevî axaftinên berpirsên Urdunî derbarî pêwîstiya vegera penaberên Sûriyê ji bo welatê xwe bêhtir pêzanîn em ê divê raportê de demaşe bikin. Penaberên Sûriyeyên ku li welatê Urdunê dimînin di metirsiyeke mezin de ne piştî axaftinên berpirsên Urdunî derbarê pêwîstiya vegera penaberên Sûrî ji bo welatê xwe. Li gorî zanyariyan got jiyana bêhtir ji 80,000 penaberên Sûrî li kampa El Zehterî di metirsiyê de ye. Bi taybet got piraniya wan penaberan naxwazin vegerin Sûriyê ji ber hindek sedemên taybet. Yek ji wan sedeman wêrankirina mal û milkên xelkê got niha piraniya wan bê mal û milkin her wiha şerê berdewam got li Sûriya rûdê niha. Her wiha rejîma Sûriyê ne cihê baweriyê ye û piraniya penaberan newêrinin vegerin Sûriyê bi taybet piştî kontrolkirina bajarên wan ji aliyê rejîm û Rûsya ve. Tevî got rewşa penaberên Sûriyê li Urdunê xerab e lê ew hizra vegerê nakin di vê demê de. Ji ber ku bi dîtina wan niha rewş ji berê xerabtir e û dibînin di vegera wan de metirsî li ser jiyana wan heye. Beriya niha Wezîrê Derveyê Urdunê ragihand bû got Urdun piştgiriya vegera penaberan ji bo Sûriyê bi razîbûna wan dike û daxwaza peydakirina seqayeke baş ji bo cîbecîkirina vegerê. Wezîrê Derveyê Urdunê Eymen Safadî te kes kiribû got vê seqayeke aram ji hemî aliyên siyasî û aborî û civakî ji bo vegera wan penaberan hebe. El Safdî her wiha balkişandibû li ser giringiya çareseriya siyasî ji krîza Sûriyê re. Ji aliyê xwe ve birêveberê karûbarên penaberên Sûrî li Urdunê Ehmed Kefawiyn ragihand got ew di pêşkêşkirina alîkariyên mirovî bi hemahengî li gel Komîsyona Bilind ya Penaberan berdewam in. El Kefawiyn te kes kir got tu biryar nîne got penaberên Sûrî bi neçarî vegerînin Sûriyê û hêvî kir got rewş li Sûriyê bi zûtirîn dem aram bibe û hemî penaber bi razîbûna xwe vegerin welatê xwe.
وڵاتی ئوردنێ بدرێژاهیە 375 کیلومتر سینۆرê wê bi Sûriye re heye û ji destpêka şoreşa Sûriyê ve penaberên Sûrî li xwe ve hewand. Guneha bêhtir ji 1,300,000 penaber li Urdinê dimînin. Berê bidawî hatinê dubare sernûçe. لە حەسەکێ زارۆکەک ڕاستەری گولایەکە بێسەر و بەرهات. ڕۆژنامەیە ئەلوەتان یا نێزیکە رێژیمê dibêje piştî tevga peyedê wê min bicêjî radestî rejîma Esed bike. Rejîma Esed li navendiya Sûriyê li deverên Kurdî red dike. Demîstora dixwaze rawêjê li gel welatên gerentor bike derbarî komîta distûra Sûriyê. Ji Sîdê Arkê Azadiya Rojavayê Kurdistanê geranûçan ji we re hate pêşkêşkirin.